Yaifabi Eye Care, Kangabo Bazaar. Miyam da karigumba matang khanganjari madudi Kaksing SCG hanagi Honorable ex MLA Y Surchandra Singh gi miyeng makhada lagliba November gi tang ahum yaifaraba yumsakaisha numit ki ayuki pung mapan makai dagi hauzaduna Naudam Bazar Community Hall da pangthok saragani Kaksing SCG oina PMJ AY Health Card Saba Isram ge Labor Card Saba Aadhaar update tawbagi kem ama pangthok saragani card sabining ba miyoy singna Aadhaar card pubirakduna saruk yabina ba khanghanjari bank account hangdriba miyoy singna bank account hangbagi khudong sabasu pizagani Ahanbada maru oiba pau Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly Election 2022 CEO na Special Summary Revision Hodokre Jiribam gi EVM gi checking loisinkhre Election gi lokhali ba thorang sing yangsinana ba ECI gi team sing lakhi gaduri Manipur gi nupa voter dagi nupi voter singna masing hele Thobal da ngasi GTV2 hodok lagani numit uhumni chathagadaba go to village ki program da lukhrabri lising tara da CM widow pension scheme gi senfam yenthok lagani haire Repeal tawkraba ek ki makhada shops license kaya masing thingamdana pithoklamle Good Festival Singhatadi ingtapa masung amato oibagi kumhaini haduna pangthoknakhre Commercial LPG gi mamal lupa chani ga humbutra hingatkhre hairi Pandhadok Trabadi Chakobagi nga mela yaurui haina JSC na phongdokkhre Just Sing Say Thangba Po Sing Lokthoknana ba court na khangankhre Manipur da miyoi ani laikhidre miyoi yangkhai ga taru positive oikhre Miyoi amagi certificate atopa amana sizinaduna thabak changlamle hairi Plastic waste ningthina loisinbagi hainabi thamba mathau tai haide amadi Lilong Municipal Council dagi Kairau AC gi ward ani lauthoklagani haina Chief Minister na haikre Kurumjari Morning newspaper reading tabiriba singbo Pusparani live shom na tarham nausari
ngasi meragi kunga taret ni panba inglising ani kunga mathoi November gi tarik ani leba pokpa numit asigi maru oiba pausing sanduk na pijari. March 18 inglising ani kunga nithoi faubugi manungda soidana pangthoklagadaba Manipur Legislative Assembly ki 12 suba mikhal gi damak Chief Electoral Officer ECO Manipur na lokhalakpa mathau taba thabak thoram singi manungda maru oiba ama oiriba Special Summary Revision SSR ngarang dagi hodokle hatuna laukthokre. Ngarang lamphel patalaiba CEO Manipur gi office da pangthokhiba paugi mifam amada Manipur gi Chief Electoral Officer Rajesh Kumar na wafam asi official oina laukthokibani. Ngarang dagi chathaba hogadoriba mikhal asiga mari leinaba amasung masigi mamangda tangai fadana pangthokpham thokliba Special Summary Revision asigi qualifying date na mathang sahi Englishing ani kungani thoigi January amada oihananaba target thamli haiki. CEO na hogdokle haduna laukthokiba SSR asigi campaign chatliba tha sigi tarik 30 faubada chathagani hainasu phongdokhi. Campaign asi chatharingegi manung tha asigi tarik 16 13 kunga8 amasung kunga 9 da akhanaba campaign marisu pangthokani. Campaign asida booth 11 officer BLO singna makhoi masa masa gi polling station singda soidana leirambaga loinana mikhal pumnamaki inquiry anoba registration amasung atopa electoral roll gi issue sing thabakta onthokadabani haire. Ngarang dagi horiba Special Summary Revision gi akhanaba campaign singi manungda masagi sahi 19 dagina kunga mathoi faub gi manungda laiba voter singda yariba makhai yamna electoral roll da ming salhonanaba honagani haire. Paugi mifam asida CEO Rajesh Agrawal na makha tana haikibada chathagadoriba SSR asigi thabak thoram singi manung chana kanagumba miyoi amana electoral roll da ming sanba yagani aduga lauthokpasu yabaga loinana semdok semjin taubasu yagani hainasu makha takhi. Manipur lenga ki Labor Department hosik Labor Law kunga taruk state asida chalaiduna leiragasu department asi Manipur lengak na technical department ni haina lauthokpi hogdabana maram oiduna ngasidi department asina Manipur Shops and Establishment Regulation of Employment and Conditions of Service Ordinance 2021 Manipur Ordinance number 1 of 2021 sahi asigi July anida notification thoktuna Manipur Shops and Establishment Act 1972 repeal tawkhrabasu department asina Manipur Shops and Establishment Act 1972 asigi makhada tongan ba business establishment singda shops license kaya masing thingamdana pithoklamle. Pause sina hiramasigi matangda thizillubada law implementing agency oiriba department asida yangsinbinanaba leitabagum labor inspector mayam ama kaw thaduna leinariba si yangsinbinanaba labor inspector ama athuba matamda haptuna responsible fix tahogdaba tarabadi department asi kanafam khangkhidaba yana leire. Hauze department asida labor inspector 38 romna labor law kunga taruk FR kunga humdoida mayak sengna palliba seniority gi langda thuhanduna labor officer haptana thamlubana ngasidi department asina labor law chalaibada asengba tauba ngamlakhigadra haibasi achobo wahang ama oirakle. Matam amadadi department asida experience leiraba inspector singna line of promotion da mathang khanduna deputy labor commissioner gi pham asi paiduna lakhibani.
Matam madudi asigumba mawong maril tadaba tabak thoromsing tauramba thengnakhidabani haide. Mahausagumna kuki chin mijo furupsingna khundaba mafamsingda pangthoknarakpagum ngarangsu state asigi tongan-tonganba mafamsingda Kut Festival hairagasu hena khangnaba Chabhang Nighagi Thoram Singhat Subdivision gi Khumunong Playground da harau tayambaga loinana pangthokre. Kuki Student Organization KSO Singhatna ingtapa amasung amata oibaki kumhaini haiduna pangthokiba thorom asigi ahanba tangkakta festival asigi mapung oiba thorom sing pangthokhi. Aduga anisuba tangkaktana Chabang Night 2021 pangthoktuna tongan ba artist taramanga henbana saruk yaba isai nungmai gi nungairaba kumhai oikhi. Thorom asigi ahanba saruk asi Mareda amadi MTDC gi chairman su oiriba MLA Ginsuwan Hau Jauna athoiba mithunglen oikhi aduga Singhat ki SDO SDM Namlalung Gangmaina Thoramapu oiraga BIVL singi Managing Director Achaubana akhanaba mithung oikhi. State asida laidiba mapuroi bakaina khrabi nauribi nupi singidamak Chief Minister Widow Pension Scheme State asida ngasi haudoklagani. Loinana Indira Gandhi National Widow Pension amasung Disabled Pension Scheme singdasu State share haplaga lupa chonga piragani haina Chief Minister Nongthombam Birena haikre. Amaromda IRB Battalion anigi personnel sing launanabagi thabak haidoknanaba honari. Thabak launanaba interview pangthokhrabasing amasung pangthoknanaba thaurang tauribasing asisu yariba makhai haidoknaba honagani. Adumakpo mikhal mamangda loinamak haidokadra haibadudi haiba ngamde haina Chief Minister na paumisingda phongthokre. Chief Minister Secretariat ta pangthokpa paugi mifam amada Chief Minister N Birena ngasidagi haudokadoriba Chief Minister Widow Pension asi nupi lising tarada ahanbagi oina pinanaba thaurang tauri. Masigidamak tonganba kat sagani lukhrabi amada tha amada lupa chonga gi senpham pigani. Amaromda hanadagi chatnaduna laklaba Indira Gandhi National Widow Pension Scheme asida hana lupa chahum thagi oina piramba do state lengakna tha amada lupa chani gi state share hapkatlaga piba hauragani. Masigi khudong saba asi beneficiary lising tarukta ahanbagi oina pigani. Loinana Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme asisu beneficiary lising amaga chahumda tha amada lupa chonga fauba pinanaba thaurang tauri. Masida lupa chahumna center na puthoklaga lupa chanina state lengakna puthokkatabani. Masi Chief Minister gi sotharabasinggi tengbangdagi khenabani haikhe. Chief Minister na makhatana phongdokhibada lamdam asida lukhrabi masing hengatle amasung old age pension ahal oirabasingda piduna lakli. Manipur Old Age Pension Scheme gi makhada khudong saba phangliba asi punna miyoi lising humfuga taruk chatret kuntragani pan sukre. Masigi mathakta miyoi lising taraga taruk hapkalagani. Mapung oina pension phangdriba ahal oirabasing masak khangdoklaga hapkatkadoribane. Lengak asina paikhatliba tongan ba scheme singi kanaba miyamda phanganba haibasi lengaki pandamne. Haukiba chahi mari makhai asida Go to Hills amasung Go to Village ki makhada miyamgi awat apa yang sinduna mengkhatpagi thabak paikhatkraba matungda khanghaudana COVID laichat lakpadagi matam khara lepkhibani. Matam khara lepluraba matungda COVID ki fibam khara phagalakpaga Go to Hills ani suba charuk hongdoktuna changchilakpana ayamba district cover tawba haurakle.
स्टेट असिगी खुंगंगी लमदा लैरिबा मियामगी खुदोंग चाहननबा गो टू विलेज अनीसुबा सरुक ngasiदगी थौबाल मोइजिंग ग्राउंडा हौरगने मसी था असिगी अहुम अमसुंग मंगादा नुमित हुमनी चुपना पांगथोकनी मसीदा तोंगान तोंगान बा स्कीमगी खुदोंग चाबसिंग मियामदा फंगननबा होनबगा लोइनना लेंगांगना पाइखलिबा ई सपोर्ट स्कीमगी मखादा लेमना मोबाइल स्मार्टफोन सिंग यंथोकपा महिरुसिंगी स्कॉलरशिप कारपेंटरी किट सिंग यंथोकपा आधार कार्ड अपडेट तौबा वोटर मिंग चनबा पेंशन स्कीम की दमक रजिस्टर तौबा डिसेबिलिटी सिंगी ओइना ऑनलाइन सर्टिफिकेट पीबा ट्रांसजेंडर सिंगी पावासी मखा ताना पिजरी आईडी कार्ड पीबना चिंबा याउरी हाइरिबा गो टू विलेज की थोरम असी डिस्ट्रिक्ट अमदा मफम अमदा नुमित हुमनी तौबदा मियामदा लाखथोक लाक्सिनगी खुलुंगजादबा लैरबसु मधु मफम अमा अनिदा होंगलगा तौननबसु खनरी हाइखी केम असिगी मनुंगदा चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेंबांग लमगी खसना थीबगी थबकना चिंबा यावहनबा वैक्सीनेशन कैंप पांगथोकपा अमसुंग हेल्थ कैंप पांगथोकपना चिंबा कया तौगने थौरम असिगी मनुंगदा हक्सेल लोइसंगना पुथोकपा कैदौबगी कीदुइनो हाइना मिंथोनबा कोविड वैक्सीनेशन दा युमफम ओइबा सुमांग कुमहै सुमांग लीला अमसुंग एजुकेशन डिपार्टमेंट पुथोकपा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दा युमफम ओइबा सुमांग कुमहै इरेबा किदमक हाइरिबसिंग असि उटकनी हाइदे गो टू विलेज की मनुंगदा फॉरेस्ट की मखादा पाइखलिबा ट्राइब फेट की मखादा लिंखलिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगना पुथोकपा पोथोकसिंग उत्पा स्टॉल सिंग अमसुंग हेलुम की पोथोकसिंग उत्पा फेयर अमसु यावगनी हाइनसु मखा ताखी मणिपुर की ओइना कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG केजी 18 की ममल असी हाना लुपा लिसिंग अनी लुपा हुम्बुद्रा का निपान पैसा यांखै पिरंबदगे ngarang सिलिंडर अमदा लुपा चनीगा हुम्बुद्रा हेंगलक्तुना लुपा लिसिंग अनी चहुम निफुगा निपान पैसा यांखै यौरे हाइना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दगी फंगबा पाउ अमना हाइदे LPG की ममल असी था खुदिंगी रिवाइज तौबगी सरुक अमा ओइना ngarangsu नवंबर था हौगलक्पगी ओइना रिवाइज तौबा मतमदा लेबाक पुंबगी ओइना हेंगतखिबने अदुमोइनमक स्टेट अमगा अमगा हेंगतपगी सांग खेनबा लैरे लोइनना युमदा सिजनरीबा चाकथोंग गैस डोमेस्टिक केजी 13.2 की ओइनादी ममल हेंगतना अदुमक सिलिंडर अमदा लुपा लिसिंग अमगा लुपा यांखै माथोय पैसा यांखै पीरे असुमना डोमेस्टिक अमदी कमर्शियल गैस सिलिंडर अनिमकी ओइना मणिपुर दे योलिबा ममल असी इंडिया की मपुंग ओइना सिटी हाइबदी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई दगी यामना हेना लैरी स्टेट असिगी ओइना गैस सिलिंडर सिंग असिदगी सेंट्रल GST चादा मापन अमदी स्टेट GST चादा मापन कई हाइनसु पाउ असिना मखा तारे दिल्ली की ओइना सुंगरांग कमर्शियल LPG की ममल असी लुपा चनीगा हुम्फु तरुक हेंगतुना हाना सिलिंडर अमदा लुपा 1,800 पिरंबदगी हौजिक्ति सिलिंडर अमदा लुपा 2,000 पैसा यांखै यौख्रै अदुम ओइनमक डोमेस्टिक सिलिंडर की ममल अदुमक लेंगदना लैरे मणिपुर की ngami singi semilon phagatna bagi pandamda chenba chahi English ani kun kunga mathoi gi manungda sizin na haunana ba National Cooperative Development Corporation NCDC gi makhada kaithakhiba lupa crore chamaga kunga mapan gi senfam hauzik phawba lengang na thadokdana lairiba ase
ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 6ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯇꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JSC ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ngarang JSC asina sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba paumisinga unabagi thoramda Santana ngami singi yaifananaba center na thadarakhiba lupa crore chamaga kunga mapan gi senpham asi Manipur lenga ki maikaidagi athubada thadoroklagani haibagi thajaba pikhrabasu hauzik phawba thadoktana leidi maram asina Bishnupur Kaksing Imphal West amadi Imphal East district ki अपुनबा ngami lup oiriba JSC Fishery Cooperative Societies na ngagi mela asi yaudana ba khongjang lawrakpani district mari asigi fisheries society chani ga yankhai mari na saba JSC Fishery Cooperative Societies ki maikaidage chahi asigi August kunga mathoida chief minister unaduna fansing asi thadokpinana ba haisakhi Chief Minister gi maikaidagi su JSC gi wafamado athuba matamda cabinet ta puthokuna district mari asigi lupa crore kunthraga mapan kaithagani haina thajaba pirakhibane adumoinamak lengang na khongthang ama phawba laukhalaktabadagi September 19 da amohana Chief Minister unana bahonakhi adubo unaba phangdabadagi mahaki PRO oina unarakhi loinana September 15 da amohana CM unakhi amadi phan thadoklagani haibagi thajaba amukasu pirakhi haide lamdam asigi ngami singasi awaba kaya thengnaduna laklibani ngami singi yafananaba center na kaitharakpa senpham sing adu matam chana kaithoktaba haiba si ngami singbu lumna logdabani fibam asida chief minister na ngagi melada yaunana bahairakliba asi yafam thokte Amaromdana mathang sahida pangthokadoriba 12 suba Manipur Legislative Assembly Mikhal Gamari Lenana Election Code of Conduct su athubada lauthoklabadi phan asi kaithok pangamdana adumak mangkhragani maram asina November gi tarik 3 fawgi manungda lengakna thajaba ama piba ngamdrabadi November gi tarik 6ta pangthokadoriba ningol sakaubagi nga melada yauroi amadi November gi tarik 8 tagi makhal kya gi khongjang changsin haina Santana makhatana phongdokhi Social media da judge singi mayokta ngangba amasung sei thangba sing lawthoknanaba Andhra Pradesh High Court na Facebook, Instagram, Twitter amasung YouTube da khanghankhre judge singi mayokta wa ngangba mi kharagi matam lenpham oire haiba wafam phongdokladuna High Court asina ikai khumnaba mangpa yaba posting asi thenglabada pung 63 ki manungda lawthoknanaba khanghanba Director General da direction pikhi Joint Committee on Inner Line Permit System JCLPS ki kumja Englishing ani kunma thoi dagina Englishing ani kunga humdoi gi oina BK Moirangsabu convener amadi Women Wing gi RK Binobu convener oina khalle haide JCLPS ko convener Luwangsa Chingkhaina khuyek piduna thadorakpa cherol asina lup asigi convener na chair logduna famkhiba mifam amana JCLPS amadi masigi Women Wing gi Englishing ani kunga mathoi dagina Englishing ani kunga humdoi gi naungna thau pugadaba sing asi JCLPS ki convener da BK Moirangsa Amesco co-convener finance da Luwangcha Chingkhai IPSA co-convener organization da Thiam Charat Chandra AMYPCO co-convener publicity da Warekpam second UPF co-convener community affairs da Haupukom co-convener minority affairs da Khairuddin yaungna executive member marisu yauri
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯝꯄꯜ 1,995 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 53 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ 4.5% ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ IDSPꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 10ꯗꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 10 ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ, ꯀꯛꯆꯤꯡ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ, ꯅꯣꯅꯦ, ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯝꯄꯜ 64 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ 12, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ 92, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ 13, ꯅꯣꯅꯦꯗ 5, ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯗ 9, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ 123, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ 5, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ 92 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ 99 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯂꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯂꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯀꯨꯕꯦꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯄꯨꯏꯅꯕꯇꯤꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯉꯧꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯦꯁꯣꯔꯤ, ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, DGP, SP ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ BSFꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯕꯦꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯧꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯟꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯩꯔꯥꯎ ACꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ 2, 6/12 ꯑꯃꯁꯨꯡ 6/13 ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯊꯥꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ, ꯉꯝꯒꯗꯕꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 4 ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ 2ꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯩꯔꯥꯎꯗ ꯐꯃꯨꯡ 50 ꯂꯩꯕ ꯑꯌꯨꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯋꯦꯜ ꯍꯨꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩꯗ DRDO ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ PM ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯪꯒꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯉꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ RCC ꯊꯣꯡ 3 ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 90 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯇꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁꯠ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯝꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ W. ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫
ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯦꯂꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯋꯥꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯗꯕꯂꯤꯅ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯁꯞ ꯃꯦꯂꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯎꯁꯣꯞ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯝꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗ ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯔꯥꯙꯥꯃꯅꯤꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯀꯨꯕꯦꯔꯅ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ, ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯄꯒꯨꯝ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ, ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅꯤꯎꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ 64ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅꯤꯎꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯤ, ꯆꯦꯒ ꯆꯤꯟꯒ ꯈꯛꯇꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯀꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ AITC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯡꯈꯩ AC RK ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯔꯇꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ 5ꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ, ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ, ꯆꯍꯤ 4 ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯔꯛꯂꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯀꯌా ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ, ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯎꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫
चिंगी मियामना कांग्रेस याई यादे हाइबसी हौखिबा मिखलगी रिजल्टना मयेक सेंगना उल्लबनी एसी कुल लैबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा एसी तरेता कांग्रेसना कारगा एसी अहुम खक्तंग बीजेपीना काखिबनी कांग्रेस की सही 15 की लेंगाक मतमदा चिंगद करी तौरमदबा लैबगे इंफ्रास्ट्रक्चर कया चिंगद मतिक साना सारमखी अनौब लेंगा असिना चिंगद इमा कैथेल खरा सारगा मखोइना लोइना तौबगुमना लाउरी बीजेपी की प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ना पॉलिटिक्स तौरीबनी हादुना मियामदा ओइदा पादबा कया हाइजिनबिगनो मियाम की मिहुत ओइबा ताराबदी अमसुंग मियाम की थबक तौबा ताराबदी मियामदा मिनम गांगबा यादे लेंगाक असिना चेदा युम सारी लेट्रिन सारी चही मरी मखाई असिदा मियामदा तौखिबा तात अदुना फेब्रुवारी थादा पांथोकदोरिबा मिखल असिगी मतुंगदा करी लाकपगे हाइबदो खंगनरगने लैबाक की निंगतंबा पुरक्ननबा होनखिबा कांग्रेस कुंबा पार्टीगा बीजेपी गा चांगदमनबा यारोय बीजेपी लेंगा असी लाकपदगी सेल थुमगी फिबम करम तौरी मखोइना तौरीबा थबकसिंग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्मदा ngangnabada BJP na pakhum piba ngamloi kumja inglising ani kungani thoigi mikhal matungda BJP lengak amu hana laklaroi gas cylinder amaga stove ka lemna piraga gas amuk lobada miyamdagi sel khomgatli mikhal gi campaign da oida pataba haina roise haina mahakna thamki party asida yauraga phagadra haina khalluraga pendabadagi masagi MLA fawba tokraba party asina mathangi lengak paigani haibasi kanana thajagadauribano mathang sahida BJP MLA 15 suna kabangamgadaba laite hainasu mahangna makha takhi tharom asida RKPO Bertana Manipur da freedom of speech leiraktaba miyamgi phangpham thokpa hak kaya khongaw narakpa asidagi kanaba kannanaba platform asi Congress natana leiroi haiba wakhaldagi Congress ta yawrakhibani lamdam asi hauzik amamba saruk amada leire masigumba kaya asi Congress की प्लेटफॉर्म दगी थेंगनबा नत्रबदी थेंगनबा वागनी मरम असिना असिगुंबा कया असि कांग्रेस की प्लेटफॉर्म दगी अहल सिंगी पौताक मतुंग इना थेंगननबा होनगनी हाइना महाकना फोंदोखी थांगमैबन एसी ददी अतै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गा मानदबा मओंगदा लाकदोरिबा 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की थबक थौरम सिंग असि यामना इंथा तपथना चथरी हाइना एसी असिदा मिरेप ओइननबा सेम सारिबा जतिन वाइखोमना फोंदोखरे महाकी युमदा BJYM थांगमैबन मंदन सिंदुना ngarang pangthokkiba nahasingi oiba membership NRML program ga mari leinana wangang laduna जतिन वाइखोमना लाकदोरिबा मिखल असिदा यामना फ्री अमसुंग फेयर ओइबा मओंगदा चथदुना इलेक्शन दा का हेना सेल संघनबगी चनाबियसी होंदोकनबा थांगमैबन यूनाइटेड क्लब अमसुंग रोहल फिल्मना लौखलगलिबा खोंथांग असि महाकना तरामना ओगले मिखल असिदा सेल संघनदबा अमसुंग यामना इंथा तपथना पांगथोकपा मिखल अमा ओइहनबा हाइबसिदा महाक अमसुंग हौजिक सिटिंग MLA ओइरिबा KH जोय किसनगी थौदांग यामना चावी हाइना लवी अतै AC सिंगदा मिखल की चरांगनबा फिबम अमा लेख्रबसु थांगमैबन AC की ओइनदी यामना इंथा तपथना मिखल की थबक थौरम सिंग चथरी जिंदा हाइनद्रबसु MLA जोय किसनसु महाक मसासु मिखल असिदा यामना लो प्रोफाइल दा थबक तौरी हाइबसी तौथोरकपना मयेक सेंगना उल्ले मसिमक अफबा खुदमनी अमसुंग अतै AC सिंगना थांगमैबन AC की मतौ तंबा ताई हाइनसु महांगना थमखी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट लेबा लेंगा की महाइसंग सिंगदा ओजा के अवाद पलैरिंगैदा जिरीबाम की बराक सर्कल दलैबा बोरो बेकरा सब डिवीजन की अमतंगायरबा बोरो बेकरा
हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा निपान ट्रांसफर तौखिबसे यानिंगदे हाइदुना स्कूल असिगी महैरोई सिंगना इरांग हौरख्रे महैरोई सिंग असिना वकत मिफम फमदुना खोंजंग संगसिनख्रे स्टेट अमसुंग सेंटर दलेंगाक पाइरिबा बीजेपी की मिहुत अमा थागतुना चौखत लमजेलदा सरुक याबंगंबा खांगाबोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा ओहेलसे हाइना एसीएससी की बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट केएस मेंजोर मंगांगना मियामगी पुकनिंग सिंसिनख्रे बीजेपी खांगाबोक मंडल न सिंधुना मंडल असिगी पोलिंग नंबर 35/26 संगायुमफम की ओइबा बुट प्रवास अमा ngarang संगायुमफम द पांगथोखिबगा लोइनना हाना कांग्रेस की वर्कर ओइरंबा मियोय चनिगा मरिफुरोमना बीजेपी द यावरक्तुना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी इंटेंडिंग कैंडिडेट केएस मेंजोर मंगांगदा सौगलखिबा सिंगबो लंग्यान फी यानबिदुना तरामनोखी थरोम असिदा वा ngangbada वाफम असि केएस मेंजोर मंगांगना फोंदोखिबने मोइरांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लाइरबा लेहलोई सेल थुमगी फिबम फगलहनगनि हाइबा वाखलोंदा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंग चना लेबा वार्ड नंबर 2 कोंजेंगबम मनिंग लेकाइदगी लेखिद्रबा हेमाम आनंद की मचानुपी हेमाम रोजीदा मतेंग ओइननबा लाकदोरिबा 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा एसीएससी दगी एनपीपी की मिरेप ओइननबा थौरांग तौरिबा थोंगाम छातिना सोइंग मेचिन अमा पीख्रे पुंसीदा माइ पाकपा मियोय अमा ओइननबा हौरकलिबा नहासिंगना लेंगाकी थबक खक्तदा ngaibagi mahutta masaga sanaba sinfam singda changduna miyamda thabuk piba ngamba miyoy amamam oinanaba honabagi matam oide haina sangnai rabi film artist manda leimana haikre ngarang kaksingai thel indian bank manakta naungna hangba dayani nauremna mingthonba हाइना मिंगथोनबा लमदम असिदा फंगबा तोंगान तोंगान बनुपीगी हेलुमगी पोथोक सिंबु मियामदा अहोंगबा ममलदा फंगननबगी पांदमदा शोरूम अमा हांगबगी थोरमदा मंदा लेमना मथकी वाफम असि फोंदोखिबने हौजिक मपानगिबा पाउ पिसरी कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के क्वींस रोड तलैबा CR बिल्डिंग दलैबा कस्टम ऑफिस की गोडाउन दगी सना केजी अमगा ग्राम चाटेट मांगखिबगा मरी लेनना कर्नाटका पुलिसना कस्टम्स की ऑफिसर मरी की मायोक्ता क्रिमिनल केस अमा रजिस्टर तौख्रे हाइना सो सिंगना फोंदोरकले हंदकता फिल्म स्टार शाहरुख खान की मचानुपा आर्यन खान चेनबा क्रूज शिप की ड्रग केसता मियोय क्या फाकिबगा मरी लेनना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दगी रिपोर्ट अमा कौबा खनरी हाइना न्यू दिल्ली दा सोर्स खरना फोंदोरकले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाबियाना निंगथौकाबा नुमित नेशनल कैपिटल की हौजिक लेरिबा डेंगी की फिबम रिव्यू तौबगा लोइनना लेना कंट्रोल अमसोंग मैनेजमेंट की दमक एक्टिव केस मसिंग वांगलबा स्टेटसिंग दा एक्सपर्ट सिंगी टीम थाननबा हेल्थ सेक्रेटरी दा डायरेक्शन पीख्रे इंडिया की इंडिजिनस कोविड-19 कोवैक्सीन असी अतोपा लेबाक अमना सथोक ससिनगा मरी लेनना सखंखिबगा लोइनना हौजिक इंडिया की वर्कर सिंग अमसोंग महिरुई सिंगना मालेमदा चथोक चसिन तौबदा खुलोंगसाबा हौरगने करीगुंबा गवर्नमेंट नवंबर की 23 फावबगी मनुंगदा लौमी सिंगी डिमांड सिंग पीदबा तारबदि मखोइना मथंगी नुमिता दिल्ली की बॉर्डर पुमनमक्ता टेन सिंग खंगतुना मखोइगी खोंगसत हेना कंसिलगनि हाइना भारतीय किसान यूनियन BKU की लुसिंगबा राकेश टिकाइटना निंगथौकाबा नुमिता गवर्नमेंट वार्निंग तौरदुना फोंदोख्रे समाजवादी पार्टी SP की चीफ अखिलेश यादव निंगथौकाबा नुमिता फोंदोखिबा वारोल पलदुना एजेंसीना हाई महा उत्तर प्रदेश असेंबली की मथंगी मिखलदा कंटेस्ट तौररोय हाइदे
कुमजा इंग लिसिंग अनि तरानिपाल द दिल्ली गी हानगी चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश दा एसोल तौखिबगी केस अमगा मरी लेनना महांगना फाइल तौखिबा रिविजन पिटिशन अमगी मतंगदा दिल्ली गी कोर्ट अमना चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अमसुंग अतै मियोय मापलदा नोटिस सिंग इशू तौख्रे मेघालय दा पाइखटकदबा डॉलर मिलियन निफुगी प्रोजेक्ट अमगा मरी लेनना इंडियन गवर्नमेंट मेघालय गवर्नमेंट अमसुंग वर्ल्ड बैंक की मरकता खुयक पिनख्रे बांग्लादेश दा लैबा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अमदा अटैक तौखिबगा मरी लेनना यामद्रबदा त्रिपुरा की चकमा ऑर्गेनाइजेशन तरुकना निंगथौकाबा नुमिता अगरतलादा लैबा बांग्लादेश हाई कमीशन की मपानदा डेमोन्स्ट्रेशन पांथोख्रे इलेक्ट्रिक मोटा युमफम ओइबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लान अमा पुथोंगनबा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड नेशनल हाईवेज नितिन गडकरी ना गोवा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद चौहान दा तक्सिनख्रे बिहार की सिवान डिस्ट्रिक्ट नुपा अमा मयादगी क्वा मही सिटोकलुबगी नोमैना कापतुना हातख्रे फिरोल योनबा मियोय असि नोमाइजिंग नुमित की नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा सराय पुलिस पोस्ट ना कोनबा पुरानी किला पोखरा लोकेलिटी दलैबा मसागी युमदा नोमैना कापखिबनी हाइदि स्कॉटलैंड की ग्लासगोदा ngarangdagi हौरगा क्लाइमेट समिट का मरी लेनना पांगथोकलिबा मिफम असिदा सरुक यारिबा मालेमगी लुसिंगबसिंगना कार्बन इमिशन अमदी क्लाइमेट चेंज की मतंगदा चपचाबा फिरेप अमा लौबा ngamdrabadi हिरम असिगी मतंगदा मखाताना पांगथोकपा मिफम सिंगदा फिरेप लौबा ngamlaroi हाइना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन फोंदोखिबगा लोइनना चपचाबा फिरेप लौमिनरसे हाइना अपील तौख्रे बर्जल की अल्टिनोपोलिस सिटी दलैबा फायर फाइटर सिंगना ट्रेनिंग तौफम छुरुंग अमगी मथक थंगबा सरुक खंगौदना निंखाइरकपगी थौदोकता छुरुंग असिदा ट्रेनिंग तौदना लैकिबा फायर फाइटर मापन लैखिद्रे हाइना बर्जिलियन ऑथोरिटी सिंगना फोंदोख्रे चाइनादा पांथोकदरिबा विंटर ओलंपिक्स मांगोइनना कोविड फ्री ओइबा लेबाक अमा ओहेनना बगिदमक ऑथोरिटी सिंगना अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना थबक कया पांथोकलिंगै मरक असिदा मी यामना तिनफम ओइरिबा साहाय डिस्नीलैंड लाखिबा मियोय अमा कोविड पॉजिटिव ओइरंबा थेंगनबदगी पाक असि मतम खरगी ओइना थिंगजिनख्रे हाइना ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकली ग्लासगोदा ngarangdagi हौरगा पांथोकलिबा क्लाइमेट समिट सरुक यारिबा तोंगान तोंगान बलैबाक की लुसिंगबसिंगना मियामगी खलगा चपचाबा फिरेप अमा लौरकनी हाइबगी थाजबा लई हाइना चाही नौरिबी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबगना फोंदोखिबगा लोइनना क्लाइमेट चेंज की मतंगदा चपचाबा फिरेप अमा लौद्रिबा फावबा महाकी खोंजंग हंदोकलोय अमदी मियामना सो हनबा लैतना होनबियु हाइना अपील तौरकले कोविड-19 की हौरकफम असि वुहान लैबतगी ओइरंबा याई हाइना US इंटेलिजेंस एजेंसी ना थादोरखिबु वाफम अदु मियामदा चममनबा पोहनबा याबा वाफमने हाइना चाइनीज ऑथोरिटी ना अकनबा मवंगदा यानिंगदबा फोंदोरखिबगा लोइनना US ना फोंदोखिबा वाफम सिंग अदु अरानबा इनफम यावदबा ngaktani हाइना चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की वांगांगलोय वांग वेबिन ना फोंदोख्रे इंडोनेशिया की सुमात्रा आइलैंड लैबा पावर प्लांट अमदा थोखिबा लैंडस्लाइड की थौदोक अमदा यामद्रबदा मियोय अहुम लैखिद्रे हाइना डिजास्टर एजेंसी ना फोंदोरखिबगा लोइनना सिबगी मसिंग हेंगलक्पा याबगी अकिबा लै हाइरे येमेनी प्रोविंस की मनुंग चनबा मारिबता लैबा मोक्स अमदा टारगेट तौरगा हौथी रेबल सिंगना चथरखिबा अटैक अमदा मरा लैजद्रबा मियोय क्या सिहनख्रे हाइरे यूनाइटेड किंगडम की मनुंग चनबा इंग्लिश सिटी की खानोंगजुप थंगबा सरुक तलैबा फिशरटन टनल दा ट्रेन अनि थेंजनबदगी मियोय क्या सो अपन नंख्रे हाइना
British Transport Police na phongdorokhibaga loinana laibak phabadagi thodok asida misi minadi yaukidre haidi COVID-19 pandemic na maram oiraga matam sangna thingjinduna lakraba ngamkhaigi saruk sing amuk hana hangdongnaba Thailand government na firep laukraba matung leiba asida lamkoiba kaya laknanabagi sem saduna lainakre haina local media report singna phongdokkhre Afghanistan da hana leiramba government ki lujingba president Ashraf Ghani na Taliban bo maithiba pinana ba angamba thakta honagani amadi Taliban singbu maithiba pinana ba honabada mathwai phawba kathokani haina phongdoklamba wafam adugi ona tainabada masa hingjana bagi damak leibak asi thadoktuna chenkibani haina United States ki Secretary of State Anthony Blinken na haikre haina media report singna phongdoknarakle Iraqi konung Baghdad talaiba airport amagi manak talaiba US troops singi housing base dangarang rocket ani kapsilaktuna attack chatharakre haina Iraqi army na phongdokkhre Hauze makha tarakpada sanabagi pau Nirmala thangsamdagi muktaminasi Hojing makha tarakpada sanabagi pau pizari ngarang Impal East District ki manung chanba Lilong Araptida Manipur ki Chief Minister Nongthombam Birena Sports ki gallery ama sangakre sangabagi thoram aduda kairau AC ki MLA shu oiriba State Planning Body ki Deputy Chairman L Rameshwar Maitaisu sarukya World Martial Arts Union amadi World Martial Arts Mastership Committee na UNESCO gimgeng makhada South Korea gi Jungju City da pangthokpa International Martial Arts Contest online da Manipur gi Longjam Sophia Chanuna thangta India ki mahut chinduna nupi gi weapon single da gold medal fangkhre Serbia gi konung Belgrade ta chathariba AIBA Men's World Boxing Championship ta India gi maikai dagi Nissan Dev amasung Chanjit quarter final yobungamkhre October 28 tagi November 3 phawba chatharakhiba International Wushu Federation IWUF na sinduna IWF Wushu Taulu Virtual Competition da Wushu Association of India gi mahut sinduna Sharuk Yariba Manipur gi Laimapokpam Nelson Maitai Jona Prince Konsamna makoi gi eventa mathangsina ani shuba masung ahom suba position tarakpani hairi Assam gi Guwahati Cotton University da October 19 dagi 18 phawba pangthokhiba 32 suba National Kung Fu Championship English singani 18 da Manipur gi team na saruk yarurabada overall champion oikre maduda saruk yaruba Thawal district ki sanaroi harau tiamna opagi thoram pangthokre Mamang thagi 18 dagi 19 phawba Goa da laiba Bandes ki Maizon Lake View Resort All India Traditional Wrestling and Pantrasion Federation gi miyang makhada Traditional Wrestling and
Pantrasion Association of Goa na pangthokhiba mapanlak suba All India Traditional Wrestling and Pantrasion Championship English ani kun gamathoi da Manipur gi team na first runners of tarakli. Sahi asida Japan gi Tokyo da pangthokhiba Olympic da hockey masana saruk yakhibi Pukhrambam Susila Chanuna Tata Motors ki dealer principal Rajesh Filimna High Street Gold machugi Electras Egjet O car ama khusinakre. Board of Control for Cricket in India BCCI gi National Cricket Academy gi teaching faculty na December 3 tagi 13 fauba online da hybrid level 1 courses certification course pangthoklagani haina Manipur Cricket Association ni maikai dagi phongdorakli. Masters Athletic Association Impal West na senduna Impal gi Khuman Lampak ta pangthokpa ahanba Manipur Masters Athletic Championship English sing ani kun gamathoi da chahi marifo mathaki kangluk ke shot put event ta RK Jaychandra gold medal fangbangam kre. All Manipur Football Association yimai dagi unauthorized oiba tournament conduct tauruba referee ani TH Dineshwar amasung TH Kiranbu chahi ani suspend tauri haina Amphagi General Secretary Aljetur Moiroina Thadorok Pachirol amana khanghalakli. Amadi District Sports Association Chandel gi President na pikiba order amagi matung inna All Manipur Football Association gi Kanglon gi manung chaliba 7 Asad Football Tournament recognized taudana leiriba asida Chandel gi referee KT Joingam Analna Charongching Village da Kanglon gi wangma da football match conduct tawrubagi damak report ama lakpadagi DSA Chandel gi President TH Chamna Analna referee Joingam Analbo Kanglon indabagi damak chahi ama suspend tawre haike. Thagachari Nirmala Losilakpada Maroiba Pao Mohana Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly Election 2022 CEO na Special Summary Revision Hongdokre Jiribam gi EVM gi checking loisan kre Election gi Lokhaliba Thorang sing yangchinanaba ECI gi team sing lakhi gadauri Manipur gi nupa voter dagi nupi voter singna masing heli Repeal taukraba eki makada soft license kaya masing thingamdana pithok lamba thingnare Commercial LPG ki mamal lupa chani ga humbudra hingat khre hari Chief Minister na widow pension scheme ngasi hogdok lagani thabak kaukiba singi phal haidokna na bahonari mikhal mamang da haidok kadra haibati khangde haina Chief Minister na haikre Good Festival Singhatadi ing tapa masung amato oibagi kumaini haiduna pangthokre Pan thadok trabadi chakaubagi nga mela yauri haina JSC gi maikaidagi phongdorakle Jasing sai thangba post lokthoknuna ba ko na khanghan khre Manipur da miyoi ani laikhidre miyoi yangkai ga taruk na positive oire Miyoi amagi certificate atopa amana sizinaduna thabak changlamle hairi Lilong Municipal Council dagi Kairao AC gi ward ani lokthok lagani haina Chief Minister na phongdokre
प्लास्टिक वेस्ट निंथिना लोइसिनबगी हैनबी थंबा मथौ तारे अमदी बीजेपी लेंगाक्ति मसा मथंत थागतजबनी चे मसुंग चिन खक्तदा ओइना थबक तौबनी हाइना कांग्रेस की माइकेदगी मराल सिरी पिजरिबा पाउसिंग असग लोइना हौजकी ओइनादि नुक्तिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकसबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी ताबिरिबा सिंगबो अमुका हना पुष्पारानी लाइसोमना खुरुमजरी।